O marhaba menji wa Komori hamadi heli mmonao ya ukana maskitifu madziro ikawa ndo ya rema harumwa ensi ya hatu butiri mwambia nukana ezisima zihanga ukaya nga mmonao enamna ikawa ndo ezisima zilio zihavu ebonge wa Komori hamadi heli mmonao kana zino ndizoriko zamba ukana enge daula hakika ya Mwenyezi Mungu engebo daula hakika ya Mwenyezi Mungu mkansi mfikiri na muone inu station nzima mwonawe zisima zenu engezi sima zenu zikaza na mafura zijokazi shindizi rekebe shabavu la kamila muamini wonge inu wajibu so jeri wone sembavi ya ukanabu wa Komori na rikera dhibabano lelo inu ikara jaramba ukananga sina daula ifikiri wakati hamanda unu daula ifikiri ya ukana zetabu ziremawe mwanamkomori nga aminukabu daula zinundi zora johanza ingenga mshindao hukana lelo inu rikubaliane ukashe hindu kashitsi shalelo inu kamna ujundu mje mwambe ukana mafura ngayo nunga mwanao za station namne kaundo za remankondo za baya abonge ngarjoka ukubali na mnaje hukalelo inu raia mkomori ya hebanu ya subutia onesoa Komori yambe ukana ngabo mafura ano yabo kabatsi bahanu kaundo valo mafura awo inu maskitifu madziro ya ukane karja banu ngari wonesao ezi jirio ezendo na hii wanusi karja joyenga daula ukana amino kadaule nu ya tusonsi pia shai wajibu watu jeri wonese ukana bade mwanansi ngukozo ngezi inu hakika Mwenyezi Mungu karjoka hele waje wa Komori karjamba mru yatsifuarie karjamba mru yatsitukuzezi kamndungu yanzo shabu mwana mkomori tafadhali utsihe banu hambo wa Komori ya ukananga bo mafura mwana mkomori yena harara mwana mkomori katsungu twanza ya unjile mafura narikera dhibo daula babanu zinu sikarja jwanza mnyengeni sha rikubaliano kana karitsina yode hali paswe zensi za ulimengu zonsi pia zikoza nga zikozao rikubaliano kane mafura yanu yokafanywa Komori sha wajao msije mpu ambabi za wandu wa heya yabo wasubuti wambi wa Komori ndongo za nrabu ya ukane mafura ngayo kabatsi tabu nonga monao ngasi haruma emabaraha mwe majira ya helesi walangazije kaunga monao hizo ikaundo zirihundrao ngarjuzi sao kana ngezi nula pompi kwezi bwa Komori ni wandu ikaundo mdefandeo yo haki ya hanyu mdefande yezi shawaja watu lazima rambe ezitsohenda eba inu haki ya ukalelo inu numunjilio wa Komori mwambie ukana mwana mkomori nge haruma harara na uiviwa ya ukana Komori ngabo mafura wajau rikanza rijuzise kwezi watukufu ezinu la pompi za ukia maji au zinu stasio wonge wananyasi wa Haitian Libre de Comore habari za Komori asemsambeni Komori dunanoz Komori actualite inu densi ya hatu lazima rijeri mwoneseni au kana zenu ndizo ikao aranzori baziwe hanywa ranzori sampanyiwa ranzori vambaziwa ile mwana mkomori atione zetabu nziro ikaondozi mhundrao shawajau ngamwamsiwa na wa Komori indensi ya hatu lazima rije vanu rionese namne kaudo nsi ya hatu mbabahanu kaundo ya waswili ngar aminio kana yotsi nyangu ho bambaya makazi shangar aminio kana ritsaua ribambaye sha yuwajibu rijeri mwoneseni zetabu nziro ikaundo ziremwa nsi ya hanyu onge wananyasi mlo wonze yuwajibu ukana rigerdo shelezi sana ukana banu sisi karjajo yenga daula shawaja lazima reshelezi ze daula ukana daule mwanansi ngukozo amkanga aminu kazi ndizo rakawzamba ukana engeze mali za kaurengwa zive kwa mwali zendeza fanye ye conference mwende mwafanyeze nsabuho ngaminukana inge mkamfikirili ya mwanansi ya suala la mafura aminukan sudovano rajoka riwasu